سوی پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی و حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه، خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи ахборро бо муҳимтарин мавзӯъҳо манзури шумо мегардонем. имрӯз дар барнома нерӯгоҳи барқи обии Роғун рамзи қудрат, ирода ва ояндаи дурахшони Тоҷикистон. иншооти азими аср ки аз қуллаҳои осмонбӯси ватан қувва мегирад, на танҳо манбаи нерӯи барқи тоза, балки нишони истиқлолияти энергетикӣ ва пешрафти устувории кишвар аст. Роғун нерӯ барои имрӯз, имконият барои фардо ва ифтихор барои ҳар як тоҷикистонӣ. зан нури зиндагӣ, нерӯи созанда ва пояи устувори ҷомеа. аз тарбияи насли солим то саҳмгузорӣ дар илму фарҳанг, иқтисод ва сиёсат. зан илҳоми зиндагӣ, нерӯи ҷомеа ва офарандаи фардои дурахшон. корҳои созандагӣ оинаи пешрафт ва нишони иродаи устувори миллат. имрӯз Тоҷикистон бо қадамҳои устувор ба сӯи фардои обод ҳаракат дорад. ҳар хишт саҳм дар ободӣ ва анҷоми ҳар кор қадам ба сӯи рушди устувор. амнияти ғизоӣ ҳадафи стратегист. бо зиёд намудани ҳосилнокӣ, ҷорӣ кардани технологияҳои муосир ва дастгирии деҳқонон, кишвар ба сӯи таъминоти устувори озуқаворӣ қадамҳои устувор мегузорад. кишоварзии пешрафта кафили фаровонӣ ва суботи иқтисодӣ. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. имрӯз сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Қоҳир Расулзода ба сафорати ҷумҳурии исломии Эрон дар Тоҷикистон ташриф оварда дар китоби ёдбуд ки ба муносибати шаҳодати роҳбари олии Эрон Оятуллоҳ Саид Алии Хоманаӣ ва теъдоде аз масъулину фармондеҳони баландпояи ин кишвар боз шудааст, аз номи роҳбарияти олии кишвар, ҳукумат ва мардуми Тоҷикистон изҳори таслият намуд. ҳамчунин дар рафти суҳбати кӯтоҳ бо сафири ҷумҳурии исломии Эрон, сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Қоҳир Расулзода бори дигар дар робита ба ҳалокати теъдоди зиёди шаҳрвандони кишвари дӯсту бародар ба роҳбарият ва мардуми Эрон ҳамдардии амиқ баён кард. нерӯгоҳи барқи обии Роғун иншооти бузургтарини гидроэнергетикии асри 21 буда роҳандозии сохтмон ва бунёди он яке аз дастовардҳои бесобиқаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони соҳиби истиқлолӣ аст. ин шабу рӯзҳо корҳои сохтмонӣ дар қитъаҳои гуногуни нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо суръат ҷараён доранд. аз раванди корҳои сохтмонӣ ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. сохтмон ва бунёди нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо вазифагузориҳои устувор ва назорати ҷиддии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сатҳи баланд ҷараён дошта, то ба имрӯз дар ин иншооти стратегии кишвар 60% корҳои сохтмонӣ ба анҷом расидаанд. корҳои сохтмонӣ дар сарбанди нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо суръат ҷараён дорад. раванди сохтмон дар призмаҳои такядевори поёнӣ ва болоӣ вусъат меёбанд. тавре мебинем сохтмончиёну муҳандисон бо азму иродаи қавӣ корҳои лоиҳавиро бо сатҳу сифати баланд ба анҷом мерасонанд. корҳои хобонидани маводи шағалзамин дар такядевори поёнии сарбанд дар сатҳҳои 1121 метр аз сатҳи баҳр ва призмаи такядевори болоии сарбанд дар сатҳи 1140 метр идома ёфта, моҳи феврал дар ҳаҷми 710761 метри мукааб мавод хобонида шуд. корҳои хобонидани ҷинсҳои кӯҳӣ дар қисмати поёнии сарбанд дар сатҳҳои 1112, 1113 метр ва дар қисмати болоӣ дар сатҳҳои 1335, 1140 метр идома ёфта,
ماهی فوریه در 98756 متر مکعب مواد خوابانیده شد. در سربند نیروگاه ماهی فوریه در حجم 818517 متر مکعب و در مجموع 42,792,007 متر مکعب مواد خوابانیده شد که آن 54% حجم لایحه‌ای را تشکیل می‌دهد. 7 سال میشه در نیروگاه برقی آبی روغن کار و فعالیت برده ایستادم. من خیلی شاد هستم از کار خودم و از جناب عالی خیلی منتداری خود را میرسونم که ما را با این خیلی شرایط این خیلی کار با معاشی بلندترین کار میکنیم. در عین زمان در ساختمان این انشاءات بزرگ هیدروانرژتیکی زیاد از 19,000 کارمندان مهندسی و تکنیکی فعالیت دارند که از این نشان دهنده 18,000 نفر را متخصصان و ساختمانچیان وطنی تشکیل میدهند. اینجا نخب ساختمانی قبط 4 نیروگاه برق آبی روغن است. کارهای ساختمانی تا به امروز در این قطعه زیاده از 90% اجرا گردیدند. ساختمانچیان و مهندسان با عزم و اراده قوی کوشش نمودند تا در این قطعه کارهای ساختمانی با سطح و صفت بلند انجام داده شود. در نخب ساختمانی قبط 4 در منطقه کامرای دروازه‌ها PK 13 جمع 57 تا PK 13 جمع 78 متر وصل و نصب ورقه‌های آهنین، کارهای بتون‌خوابانی و کارهای کفشگری به پورگی به انجام رسانیده شده است. نخب ساختمانی قبط 4 با درازی 1700 متر در بر گرفته نخب از پیکت 1237 با طرز دو شاخگی جدا می شود، شاخه A و شاخه B. چی طوره که ما شاهد هستیم عین حال کارها در حال انجام‌یابی قرار دارد. عین حال ما در موقع بینای دروازه‌ها قرار داریم. در بینای دروازه‌ها ما برای آمادگی دروازه‌های هموار در شاخه A هم شاخه B نصب دروازه‌ها کار رو ادامه داده ایستاده‌ایم. در دروازه‌های رادیالی باشد نصب شرنیرها که 8 عدد در هر دو شاخه در بر میگیرد، 4 عدد شاخه A و 4 عدد شاخه B. اینها علاقه وصل و نصب گردیدن به انجام رسیدند. در منطقه کامرای دروازه‌های اساسی کارهای وصل و نصب آهن‌فلزات، بتون‌خوابانی و کارهای کفشگری طبق لایحه پورا اجرا شدند. حالا ما در خبط ساختمانی نخب 4 قرار داریم که در اینجا کارها برمرور انجام یافته ایستاده‌اند. در خبط ساختمانی نخب 4 از 8 دروازه عبارت بوده، 4 دروازه صدمه‌ای و 4 دروازه اساسی را در بر میگیرد که حالا از این دروازه‌ها 2 دروازه صدمه‌ای پورا به انجام رسیده. این زمان کارهای نخب وزن دروازه‌ها مرحله به مرحله انجام یافته ایستاده است. در خبط ساختمانی نخب 4 پورا کارگرانی بودند که در اینجا سهم خود را گذاشتند. ما جوانان فخر آرزو می‌کنیم که در چنین انشاءات بزرگ کار و فعالیت میکنیم. ما ساختمانچیان کوشش میکنیم که این کارها رو با سطح صفت بلند پورا به انجام رسونیم و در این نیروگاه بزرگ یک سهم خود را بگذاریم. کارهای وصل و نصب تجهیزات‌های گیدرومکانیکی دروازه‌ها باشد در هر دو شاخه نقب، قسمت‌های دروازه‌های تعمیری و تعمیر صدموی طبق نقشه در حال انجامیابی است. این حال در نقب استیج 4 کارهای نصب تجهیزات‌های یاری رسانی برقی استیج 4 وارد گشته است که در اینجا این حال کارهای نصب 2 دروازه خط B به انجام رسیده، تجهیزات‌های برقی نصب گردیده ایستاده است. در منطقه بفشار نقب ساختمانی قبط 4 PK 13 جمع 78 تا PK 14 جمع 28 وصل و نصب ورقه‌های آهنین و کارهای کفشگری پورا اجرا گردیده بتون‌خوابانی با سرعت ادامه یافته ایستاده است. کارهای ساختمان و وصل تجهیزات در نیروگاه با رعایت استانداردهای بین‌المللی تشخیص همه‌جانبه از جانب کارشناسان بلند اختصاص و صاحب تجربه وطنی و خارجی انجام داده می شوند. در تمام قطعه های ساختمانی این انشاءات هیدروانرژتیکی کشور لحظه کار قطع نگردیده بنیادگران ساختمان نیروگاه برق آبی روغن با عزم و اراده قوی شاهکاری می آفرند. در شهر خوروغ کارهای بنیادی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 به نام ناصر خسرو ادامه دارد. اجرای با صفت و سریوقتی کارهای ساختمانی تحت نظارت مسئولین قرار داشته آن به فراهمسازی شرایط معاصر تعلیم و تربیت روانه گردیده است. همکاران ما گزارش می‌دهند.
کارهای بنیادی در بنای مؤسسه تعلیمی رقم ششم به نام ناصر خسرو در سال سپری تا ماه نوامبر ادامه یافته. ساختمانچیان توانستند به اندازه 80% کارهای بتون‌ریزی و خشتچینی را به انجام رسانند. بنای نوی مؤسسه تعلیمی از 4 آشیانه عبارت بوده. در آن در برابر صنفخانه‌ها اینچنین آشخانه، کتابخانه، تالار ورزشی بنیاد می‌گردد. در روز یکم کارهای ساختمانی بناکاران به کارهای خشتچینی در آشیانه 4 مشغول کار گردیده. همچنان جهت آماده نمودن انشاءات جهت پیشبرد نصب و وصل خطهای تامینات با نیروی برق زمینه با اعتماد گذاشته شد. عین حال در اینجا زیاده از 20 نفر ساختمانچیان از ناحیه‌های شغنان و راشقلعه و شهر خارو فعالیت نموده با خوراک گرم تامین می‌باشند. ماموریت جمعیت دارای مسئولیت محدود شریف شهس جهت پیشبرد کارها شرایط‌های لازمی فراهم آورده نظارت را از بالای صفت و سرعت کارها برده ایستاده است. با استفاده از امکانات‌های موجوده بناکاران عزم دارند تا بنای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم ششم به نام ناصر خسرو را در اساس نقشه در عرفه تجلیل 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان همچون تحفه به خوانندگان و آموزگاران منظور نمایند. با مورد بهره برداری قرار گرفتن بنای مؤسسه تعلیمی سیمای مرکزی ولایت را باز یک امارت زمانوی جلوی تازه خواهد بخشید. ماهره طاهر، مبارک شوی رستم، ولایت مختار کوهستانی بدخشان. اخبار. در شهر اسفاره با استقبال جشن‌های ملی کارهای آبادانی و سازندگی وسعت تازه کسب نموده ساکنان با حس بلندی وطندوستی بهر باز هم زیبا و آباد گردیدن محل زیست خود سهم می‌گذارند. توجه نمایید به گزارش همکارانمون. در جماعت دهات چیلگزی شهر اسفاره معرکه آبادکاری‌ها بخشیده به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی با مرام ادامه دارند و بنیاد کارگاه‌های استحصالی، انشاءات معارف و تندرستی، تعمیر و منفرش‌کنی راه‌ها صورت گرفته. در این زمینه سطح و صفت زندگی مردم بلند برداشته می‌شود که از سیاست سازنده و برای آبادی دیار نگرانیده شده حکومت جمهوری تاجیکستان سرچشمه می‌گیرد. مردم سازنده آبادکار دهات در سمت آبادانی مکان زیستی خود با سهم عموم کمر همت بسته امروزها بنیاد صنفخانه‌های الوگی، کودکستان و بنگاه طبی، مرکزهای سودا و خدمترسانی، چراغانکنی کوچه‌ها، آبادسازی گرد و اطراف مؤسسه‌های اجتماعی و تعمیر و نوسازی راه‌های محلی وسعت تازه پیدا نموده است. باعث قناعتمندی است که گسترش بنیادکاری‌ها با اشتراک وسیع ساکنان، سخاوتمندان و صاحبکاران محلی به کار خیرخواهانه و دستجمعانه تبدیل یافته. ساکنان با روحیه بلند وطندوستی در روند سازندگی سهمی ارزنده می‌گذارند. طبق نقشه بنیاد 90 عدد انشاءات‌های جشنی در نظر بوده تا به این دم 74 عدد به استفاده داده شده است. در باقی مانده انشاءات‌ها کارهای ساختمانی ادامه داشته تا به جشن 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان به استفاده داده می شود. در حدود جماعت 6 مؤسسه تعلیمی با فراگیری زیاده از 2700 خواننده، 2 مؤسسه تا مکتبی، 1 بیمارخانه منطقوی با 50 کتی طبابتی، مرکز سلامتی، 1 بنگاه طبی، 3 مرکزهای فرهنگی فراغتی، آثارخانه و 10 مرکزهای خدمترسانی فعالیت نموده برای مردم شرایط مساعد کار و استراحت فراهم آورده شده است. ساکنان دهات با شکرگزاری از فضای صلح و ثبات و وحدت ملی که ثمره استقلالیت دولتی می باشد در معرکه‌های حشر دستجمعانه فعالانه اشتراک نموده محل زیست خود را تازه آزاده نگاه می دارند. محض چنین اقدام‌های سازنده سیمای جماعت را روز از روز زیباتر نموده سطح زندگی مردم را بالا می برد. کارهای آبادانی در چیلگزی ادامه داشته اهل جماعت تصمیم گرفتند که من بعد نیز در پیروی به اقدام و تشبس‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با عزم و اراده قوی برای آباد و زیبا نمودن دهات تلاش می نمایند. صابر ایوبی، صاحبان قربان، شهر اسفاره. اخبار. در شهر کулу бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва дигар ҷашнҳои миллӣ тадбирҳои ободонӣ ва бунёдкорӣ вусъат дода мешавад. вобаста ба татбиқи ҳадафҳои ҳукумати кишвар сокинону соҳибкорони ватанӣ низ дар тадбирҳои созандагӣ саҳми фаъол доранд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон.
ҷиҳати тақвият бахшидани ободониву созандагиҳо баҳри таъмини омодагиҳои сатҳи баланд доир ба истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 300 рӯзи ободонӣ ва таҳкими эҳсоси худшиносиву ватандӯстӣ эълон гардидааст. дар заминаи татбиқи ин ташаббус мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб бо роҳандозии нақшачорабиниҳои мушаххас ва таъсиси гурӯҳҳои корӣ дар марказ ва ҷамоатҳои деҳоти дурдаст тадбирҳои амалиро роҳандозӣ намуда иҷроиши он ҷараён дорад. ин навбат чунин чорабинии маърифатӣ ватандӯстона дар ҷамоати деҳоти Зардор баргузор шуд. баҳри ҳифзу эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ва ҷалби занону ҷавондухтарон ба омӯзиши анъанаҳои миллӣ вохӯрии гурӯҳи корӣ бо бонувони деҳаи Андароб ҷараён гирифт. занону бонувон мо кӯшиш мекунанд ки он ҳунар он маҳорате ки доранд ба фарзандон омӯзанд ва дар баробари ин шогирдони зиёдро тарбия мекунанд ва ба зиндагии оянда распор менамоянд. мақсади баргузории чорабини ҳифзи арзишҳои миллӣ ва тарғиби анъанаҳо ва суннатҳои ниёгонамон мебошад. дар баробари ободкориву ҳунармандӣ сокинони маҳаллӣ қиддаҳои замини назди ҳавлигиро низ самаранок истифода мебаранд. бо меҳнати аҳлона фаровонии маҳсулоти ғизоиро таъмин сохта аз ин ҳисоб ниёзи рӯзгори хешро қонеъ мегардонанд. олим носирзода, хуршеди нодирхон, шаҳри Кӯлоб, ахбор. моҳи июни соли равон дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе ба муносибати 1050-солагии нахустин бонии соҳибдевони адабиёти тоҷику форс Робияи Балхӣ конференсияи байналмилалии илмӣ назариявӣ баргузор мегардад. ҷаҳонгир Сафарализода гузориш медиҳад. робияи балхӣ яке аз чеҳраҳои дурахшони осмони адабиёти тоҷику форс аст ки номи ӯ бо нури ишқ, лутфи сухан ва ҷасорати рӯҳ ҷовидонӣ гаштааст. ӯ на танҳо шоир, балки рамзи озодаандешӣ ва садои қалби зане буд ки дар асри худ бо сухан зиндагӣ кард ва бо ишқ ҷовидонӣ монд. робияи балхӣ яке аз шахсияти маъруфи охири асри 10 ва ибтидои асри 11 мебошад. шахсияти робияи балхӣ шаклгирифтаи замони сомониён аст. робияи балхӣ дар замони эҳьё ба истилоҳ ренессанси адабу фарҳангу илми тоҷикон бо мардони бузурги ин замон ба ҷаҳон омадааст, дар замони онҳо зистааст ва аз корномаи фарзандони бузурги миллати худ илҳом гирифтааст. робияи балхӣ як шоири бузург, як шоири миллӣ, як шоире ки ормонҳои истиқлолхоҳии замони сомониёнро дар шеър ташвиқу тарғиб мекард. яке аз муҳаққиқони барҷастаи адабиёти тоҷику форс, Шиблии Нӯмонӣ, мегӯяд ки яке аз ихтисосоти замони сомонӣ ин буд ки дар раванди шеъру адабиёт занон низ иштирок мекарданд ва истеъдоди шеъру шоирӣ дар занон ҳам буд. яке аз намунаи барҷастаи он робияи балхӣ аст. дар дилошёни Душанбе, шаҳри ормонҳо ва фарҳанг, ба ифтихори 1050-солагии ин бонуи соҳибдевон баргузории конференсияи байналмилалӣ дар назар аст. ин ҳамоиш на танҳо гиромидошти як шахсияти таърихӣ, балки эҳтиром ба нидои ишқ ва ҳунари занест ки асрҳо паймуду то имрӯз ба дилҳо мерасад. дар дораи ин ҷашнвора намоиши осори робияи балхӣ ва дигар бонувони суханвари тоҷик аз рӯзгорони дур то имрӯз барпо мешавад. ҳар саҳифа гӯё нафаси таърих аст ва ҳар байт садои диле ки бо муҳаббат метапад. намоиши театрии робияи балхӣ низ рӯҳи ишқи поку сарнавишти пурдарди ӯро ба саҳна меорад, то бинандагон на танҳо бишнаванд, балки эҳсос кунанд. дар иҷлосияи 43-юми конфронси генералии ЮНЕСКО ворид гардидани 1050-солагии ӯ ба феҳристи бузургдоштҳо барои солҳои 2026-2027 гувоҳи он аст ки садои ишқи робияи балхӣ марзҳоро убур кардааст. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон низ таъкид намуданд ки ин иқдом нишони эътирофи ҷаҳонии арзишҳои фарҳангии миллати тоҷик аст. ин ҷашн 1050-солагии робияи балхӣ як рамзӣ аст. як нафар зани тоҷик 1050-солагии вай таҷлил мешавад, аммо ин баҳона мешавад ки мо ин асрро амиқтар омӯзем, шоирони ин асрро амиқтар омӯзем, чеҳраҳои нав пайдо кунем, тариқи ҷустуҷӯву омӯзишу амиқ рафтан ба таъриху фарҳанги ғании худ. ман гумон мекунам ки дар Бохтар, дар Хуталон, дар Бадахшон, дар Ишкошин, дар
اینجاها هم محیط های ادبی بودن در زمان سامانیان و اگر ما با بهانه رابعه سرچشمه های زیادی را جستجو کنیم و کابیم و پیدا کنیم، شاید چهره های نو به نوع دیگر از بین بانوان هم اصران رابعه شاید اصرهای بعدی پیدا می شود که این در روند خودشناسی و خودآگاهی ملی ما سهمگذار خواهد بود. رابعه بلخی در عهد سامانیان با سخن شیرین و دلنشینش نه تنها شعر بلکه سرنوشت نوشت. او اثبات کرد که قلم زن میتواند برابر با شمشیر پرقدرت باشد و عشق میتواند از مرگ هم بالاتر ایستد. نام او تا امروز همچون رمز محبت پاک، وفا و متانت در صحیفه های تاریخ میدرخشد. سیاست سازنده و دوربینانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشروی ملت محترم امامعلی رحمون در دوران صاحب استقلالی امکان داد که مقام و منزلت زن در جامعه باز هم بالا برداشته شود. امروز یگان سمت فعالیت دولتی و جمعیتی را به اشتراک فعال زنان تصور نمودن غیر امکان است. خصوصا سهم آنها در بخش‌های علم و معارف، فرهنگ، تندرستی، مدافع دولتی، اقتصادیات و اداره‌کنی دولتی تا رفت افزون می‌گردد. بخشیده به روز مادر در وزارت و اداره‌ها و شهر و ناحیه‌های کشور چرابینی‌های باشکوه ادانه دایر شد. توجه نمایید. با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه تحت عنوان مادر سرچشمه مهر و محبت همایش فرهنگی فراغتی دایر گردید. همایش با اشتراک مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، بانوان و فعال زنان پایتخت دایر گردیده در آن ابراز گردید که با سیاست خردمندانه پیشروی ملت محترم امامعلی رحمون و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی تمام امکانیت‌ها برای فعالیت همه‌جانبه مادران و دختران فراهم گردیده زنان قوی اراده و با جسارت به عرصه سیاست و خدمت دولتی راه یافتند و در آبادی و پیشرفت جامعه سهمگذار می باشند. در همایش ابراز گردید که در سطح دولتی و با تنتنه و شکوه خاصه جشن گرفتن روز مادر نشانه اعتبار و احترام زیاد دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به زن مادر می باشد. زیرا نقش زنان در آبادی خاندان، تربیت نمودن و به وای رسانیدن فرزندان، به آنها آموزانیدن زبان مادری، آداب و اخلاق، پرورش احساس بلند خودشناسی و خودآگاهی، حس ملی و افتخار وطن دوستی بی‌نظیر است. طور سرور دولت محترم امامعلی رحمون اظهار داشتند: ما به نقش مادران و زنان در رشد جامعه، پیشرفت دولت، آبادی وطن، بنیاد عائله سالم و خوشبخت، تربیت فرزندان صالح و افزایش شأن و اعتبار هر یک خاندان تاجیک همیشه ارج می‌گذاریم و خدمت‌های تاریخی آنها را دائم گرامی می‌داریم. سپس برنامه فرهنگی با اشتراک یک قطار هنرمندان شناخته پیشنهاد اشتراکداران همایش گردید. در وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان بخشیده به روز مادر همایش ادانه برگزار گردید. در چارابینی رهبریت وزارت زنان و بانوان سابقه‌دار ساحه معارف و کارمندان زیرساختارهای این نهاد اشتراک نمودند. ضمن همایش از نقش زنان و بانوان در رشد ساحه معارف و تربیت نسل نورس یادآور گردید. سهم ارزنده آنها در پیشرفت نظام تعلیم و تربیت مهم ارزیابی شد. قید گردید که زنان و بانوان با فعالیت صادقانه و تجربه غنی خود در تشکل جامعه باسواد و معرفت پرور نقش نظررس دارند. همزمان تاکید کرده شد که در ساحه معارف کشور هزارها زنان و بانوان فعالیت نموده در بلند برداشتن سطح تعلیم و تربیت و آماده نمودن متخصصان آینده سهم نظررس می‌گذارند. تجربه و فعالیت آنها برای نسل جوان آموزگار نمونه عبرت ارزیابی می‌گردد. در فرجام همایش به اشتراکچیان چرابینی بخصوص زنان بانوان سابقه‌دار و کارمندان فعال برای فعالیت پرثمر و سهم ارزنده‌شان در رشد ساحه معارف تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده شد. همچنین امروز در وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان نیز بخشیده به بزرگداشت روز مادر چرابینی ادانه فرهنگی معرفتی تحت عنوان مادر سرچشمه مهر و وفا با شکوه شهامت خاصه برگزار گردید. هدف اساسی همایش ارزگذاری به مقام و منزلت والای مادر، تحکیم احترام و قدرشناسی نسبت به زنان و بانوان و گرامی داشت سهم ارزنده آنها در رشد پیشرفت جامعه ارزیابی گردید. در چرابینی مسئولین، زیرساختارها و سابقه‌داران مهنت و فعال زنان اشتراک نموده داری به نقش زن مادر در رشد استوار جامعه اظهار اندیشه نمودند. تاکید شد که سیاست دولت و حکومت به بلند برداشتن مقام زن در جامعه روانه گردیده. امروز بانوان در تمام ساحه‌ها از جمله معارف و تندرستی، اقتصاد و فرهنگ فعالیت ثمرناک دارند.
ҳамзамон дар доираи чорабинӣ аз фаъолияти як қатор бонувони фаъолу ташаббускор ёдовар шуда саҳми онҳо дар рушди соҳаҳои гуногун назаррас гардид. ба бонувони намунавӣ сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. дар муассисаи давлатии осторхонаи миллӣ ба ифтихори бузургдошти рӯзи модар намоиш тавассути асарҳо таҳти унвони ҷилваи зан модар дар олами рангҳо баргузор гардид. дар чорабинии идона масъулини осорхона ва занону бонувони касбу кори гуногун иштирок намуда таъкид гардид ки зан модар муқаддастарин мавҷуди рӯи замин ва чароғи фурӯзони хонадон буда сарчашмаи зиндагӣ аз ӯ оғоз меёбад. арҷгузорӣ ба мақоми зан модар ва пост доштани иззату эҳтироми ӯ вазифа ва қарзи ҳар як фарзанди бонангу номус аст. дар намоиши мазкур аз фонди тиллоии осорхонаи миллӣ 38 мусаввара ва нимпайкараҳои нодир ки маҳсули эҷоди рассомон ва муҷассамасозони маъруфи кишвар мебошанд ба маърази тамошо гузошта шуд. дар нигораҳо ва нимпайкараҳо симои зан модари тоҷик бо тамоми латофат, меҳрубонӣ ва шукӯҳи маънавӣ таҷассум ёфтааст. ҳадафи намоиш тавассути асарҳо нишон додани бузургии модар, бедор намудани эҳсоси муҳаббату эҳтиром нисбат ба зан ва муаррифии мероси гаронбаҳои мусаввирон ва ҳайкалтарошони кишвар дар ин мавзӯи ҷовидона мебошад. ба муносибати рӯзи модар дар ноҳияи Фархор чорабинии бошукӯҳ доир гардид ки дар он намояндагии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, занони собиқадор ва фаъолзанони ноҳия иштирок намуданд. дар ин зимн баромадкунандагон бо изҳори таҳният аз дастгириҳои бонувону занони ноҳия ва ташаббусҳои созандаи модарон дар сиёсати имрӯзаи давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ёдовар шуданд. нақши модар дар тарбия, омӯхтани забон, таъриху фарҳанг, донишҳои муосир ва умуман камолоти маънавию ҷисмонии фарзанд хеле барҷаста арзёб гардид. ҳамчунин саҳми занону бонувони ноҳия дар татбиқи стратегияву барномаҳои гуногун соҳа ки баҳри расидан ба ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон равона гардида назаррас мебошад, зикр шуд дар идомаи чорабинӣ. дар идома ба хотири қадршиносии занону бонувони ноҳияи Фархор ки дар рушду нумӯи соҳаҳои гуногуни ҷомеа саҳми арзанда доранд, медал ва ифтихорномаҳо супорида шуд. дар Фарҷом баҳри фароғати иштирокчиёни чорабинӣ барномаи мукаммали фарҳангӣ иборат аз саҳнаи тарбиявӣ, суруду таронаҳои дилнишин ки васфи зан модар менамуд манзур карда шуд ки то дер боз идома ёфта ба чорабинӣ таровати тоза бахшид. таи солҳои соҳибистиқлолӣ ҳукумати кишвар тамоми тадбирҳоро роҳандозиву амалӣ намуд ки мақом ва ҷойгоҳи иҷтимоии занону бонувонро дар муносибатҳои ҷамъиятӣ ва пешрафти давлат баланд бардорад. ин нукта дар чорабинии тантанавӣ ки ба муносибати рӯзи модар дар қасри арбоб бо иштироки шумораи зиёди занону духтарони фаъоли вилояти Соғд баргузор шуд, таъкид гардид. дар чорабинӣ иштирокдорон нақши занону духтаронро дар таҳким ва рушди ҷомеа, бунёди оила, таълиму тарбияи фарзандон ва афзоиши эътибори хонадон ниҳоят муҳиму арзишманд ва таҷлили бо шукӯҳи ин рӯзро ифодаи таваҷҷӯҳ ва эҳтироми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шахсияти зан модар ҳамчун тарбиятгари миллат, роҳнамои ҷомеа ва нигоҳдорандаи фарҳангу арзишҳои миллӣ арзёбӣ намуданд. таъкид гардид ки дар вилояти Соғд бештар аз 1,5 миллион нафар занону духтарон умр ба сар мебаранд ва аз онҳо 23063 нафар дар вазифаҳои роҳбарикунанда ва 1193 нафар дар мақомоти давлатӣ фаъолият дошта дар татбиқи сиёсати давлатӣ саҳми назаррас мегузоранд. имрӯз дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбии вилоят 31 нафар доктори илм ва 607 нафар номзади илм аз ҳисоби бонувон фаъолият доранд. иброз гардид ки занону бонувони тоҷик дар замони соҳибистиқлолӣ собит намуданд ки дар эҳёи ҳунарҳои миллӣ, таъсиси коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ, рушди ҳунарҳои мардумӣ, косибӣ ва соҳаи кишоварзӣ таҷрибаву маҳорат ва малакаву қобилияти баланд доранд. дар чорабинӣ ба ҳунару истеъдод, кӯшишу ғайрат, қобилияти ташкилотчигӣ ва маҳорату кордонии модарону бонувон таҳсин хонда, бо эътимоди комил иброз гардид ки онҳо дар оянда низ дар татбиқи сиёсати давлат ва ҳукумати кишвар, пешрафту ободии ватан ва осудагии ҷомеа нақши шоистаи худро мегузоранд. чорабинии тантанавӣ ба муносибати рӯзи модар дар қасри таърихии арбоб бо намоиши барномаи консертӣ ки саршори меҳру муҳаббати зан модар, қадру манзалати он дар ҷомеаи имрӯзаи Тоҷикистон ва муҳимтар аз ҳама таҷассумгари сиришти поку неки модарон буд, хубу хотирмон идома ёфт.
дар театри мусиқии мазҳакавӣ ба номи меҳрубон назарови шаҳри хорух ба ифтихори гиромидошти рӯзи модар ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. зикр гардид ки ҷашни расмии давлатӣ эълон шудани рӯзи модар дар тоҷикистони соҳибистиқлол гувоҳи равшани баланд бардоштани мақому манзалати зан модар дар ҷомеаи кунунии тоҷикистон дониста мешавад. соли равон иди модар ба он рост омад ки дар саросари ватани маҳбубамон омодагӣ ба таҷлили сазовор аз 35-умин солгарди истиқлоли давлатӣ вусъати беназир дорад. зикр гардид ки таҳкурсии ҳуқуқӣ барои пешбурди ҳаёти шахсию оилавӣ фаъолияти ҷамъиятию давлатии бонувон гузошта шуда, минбаъд бобати фароҳам овардани шароитҳои лозимӣ бо мақсади истифодаи пурраи қобилияти занон дар ҳамаи соҳаҳо, баланд бардоштани маърифати оиладорӣ, мусоидат ба пойдории оила ва ба ин васила таъмин намудани рушди устувори ҷомеа, санадҳои дигари ҳуқуқӣ, стратегия ва барномаҳои зиёд қабул ва амалӣ шуданд. дар ин рӯз барои нишон додани маҳорати баланди касбӣ ва пешбурди сиёсати давлат, иҷрои вазифаҳои роҳбарикунанда ва ба муносибати рӯзи модар як қатор занону бонувон, ҷавондухтарони касбу кори гуногун ва собиқадорони меҳнат бо ифтихорномаву сипоснома сарфароз гардонда шуданд. барномаи фарҳангӣ таҳия гардидаи беҳтарин овозхонон ва ҳунармандони кишвар ва аҳли фарҳанги вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба чорабини шукӯҳи дигарро замм намуданд. модар аввалин устод таҳти ҳамин унвон дар ноҳияи файзобод чорабинии бошукӯҳи идона доир шуд. дар чорабинии идона намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи файзобод таъкид намуданд ки ҳукумати кишвар ба масъалаи баланд бардоштани мақоми занону духтарон дар ҳаёти ҷомеа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. тақвияти мавқеи занон дар ҷомеа ва боз ҳам баланд бардоштани сатҳи иштироки онҳо дар фаъолияти мақомоти давлатӣ, фароҳам овардани шароит барои донишомӯзӣ ва касбомӯзии занону духтарон ва ба шуғли доимӣ фаро гирифтани онҳо, такмили механизмҳои таъмини дастрасии занон ба захираҳои иқтисодӣ ва рушди соҳибкории занон тавассути ҷудо намудани қарзҳои имтиёзнок ва грантҳои давлатӣ аз ҳадафҳои асосии ҳукумати кишвар буда, дар ин самт корҳои неку шоиста ба анҷом расонида мешаванд. дар идома аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳия, занону духтарони фаъол ва модароне ки фарзандони онҳо имрӯз дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар содиқона хизмат мекунанд, бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ шуданд. дар фароварди чорабинӣ барномаи фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандон доир шуд. бо сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон тамоми имкониятҳо барои фаъолияти ҳамаҷонибаи модарону духтарон фароҳам гардида, занони қавии дородаву бочазорат тоҷик бар арсаи сиёсат ва хизмати давлатӣ роҳ ёфтанд ва дар ободиву пешрафти ҷомеа саҳм мегузоранд. таваҷҷӯҳ намоед. ҳукумати кишвар дар сиёсати иҷтимоии худ масъалаҳои марбут ба занонро дар меҳвари фаъолияти рӯзмарра қарор дода, барои рушди ин самти муҳим муназзам тадбирҳои судманд меандешад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба бузургии модар, мақому манзалати занон дар ҷомеа ва дигар хислатҳои нодири ин олиҳаи зиндагӣ андешаронӣ карда, нақши модари тоҷикро дар тарбияи фарзандони соҳибмаърифату соҳибҳунар, рушди маънавии оила ва ҷомеа, инчунин сулҳусубот, ваҳдати миллӣ ва ободониву пешрафти давлати тоҷикон бисёр арзишманд унвон намуданд. онҳо на ин ки имрӯз як зан як модар мебошанд, имрӯз онҳо профессор, олимазанҳои мо дар самти рушди илми кишоварзӣ бахусус бениҳоят саҳмгузории зиёд доранд ва имрӯз агар бинем дар тамоми самтҳои қишри ҷомеаи имрӯзи Тоҷикистон занону бонувон бениҳоят бо як маҳорати хоса, яъне ки дар ҷодаи илм қадам мениҳанд. зимни ироаи паём сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид намуданд ки масъалаи баланд бардоштани мақоми бонувону духтарон ва тарбия кардану ба вазифаҳои роҳбарикунанда таъин намудани лаёқатмандони онҳо дар маркази диққати ҳукумати кишвар қарор дорад ва ин сиёсат дар оянда низ идома дода мешавад. 70% кормандони соҳаи маориф аз ҳисоби занон ва қариб 40% донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳуриро духтарон ташкил медиҳанд.
همچون نامزدان علم، دکتران علم فعالیت میکنند. آنها پیش از همه همین دانشجویانی بودند که یک زمان دانشجویی بودند که طبق قوات پرزیدنتی و به واسطه دستگیری های محترم پیشوای معظم ملت محترم امامالی رحمان به دانشگاه شامل شده بودند و امروز فعالیت پرثمر خود را در شعبه علم یعنی که ادامه داده ایستادند. در کشور استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2030 و نقش عملی آن، قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره تأسیس و جدا نمودن گرانت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عاید به دستگیری و رشد فعالیت صاحبکاری زنان برای سالهای 2021-2025 و قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره برنامه دولتی تربیت، انتخاب و جابجاگذاری کادرهای راهبری کننده از حساب زنان و دختران لیاقتمند در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2028 و نقشه آن عمل می‌کند. бо мақсади боз ҳам дар сатҳи баланд ба роҳ мондани фаъолияти хизматӣ дар ҷузъу томҳои вазорати мудофиа баланд бардоштани малакаи касбӣ, риояи ҳатмии талаботи оинномаҳои ҳарбӣ ва беҳтару хубтар гардонидани шароити хизматӣ дар қисмҳои низомӣ ҷаласаи ғайринавбатии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. маҷлиси мушовараи ғайринавбатии вазорати мудофиа дар толори асосии вазорат бо иштироки роҳбарият ва дигар зерсохторҳои ин ниҳоди қудратӣ баргузор шуд. дар ҳамоиш вобаста ба иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти ҳифзу ҳимоя аз манфиатҳои милливу давлатӣ, таъмини амнiyatu суботи кишвар ва баланд бардоштани малакаи касбии афсарону сарбозон андешаронӣ карданд. вобаста ба ҳолати имрӯза ва боз ҳам тақвият бахшидани кору фаъолият дар самти баланд бардоштани донишҳои ҳуқуқии афсарон, тақвият додани дӯстиву бародарӣ байни сарбозон, дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия намудани онҳо ва пешгирии ҳолатҳои номатлуб дар маърузаи сардорони раёсатҳои дахлдор шунида шуд. ҳифзи саломатии афсарону сарбозон, фароҳам овардани шароити боз ҳам беҳтар дар муассисаҳои тиббӣ, саривақт ба табобат фаро гирифтани онҳо масъалаи дигар ва муҳими ҷаласа буд. дар идома ба масъалаи риояи қоидаҳои бехатарӣ ва талаботҳои зарурӣ ҳангоми истифодаи воситаҳои нақлиёти хизматӣ, пешгирии қоидавайронкуниҳои ҳаракат дар роҳ, тартиби дурусти пӯшидани сару либоси низомӣ аз ҷониби кормандони мақомотҳои дахлдори ҳифзи ҳуқуқ дар кӯчаву хиёбон ва маконҳои пешбурди хизмат, ҳимояи шаъну шарафи хизматчиён ва риояи қатъии талаботҳои низомӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. бо назардошти вазъи имрӯзаи ҷаҳон ва таҳдиду хатарҳои замони муосир таъкид гардид ки хизматчиёни ҳарбӣ баҳри иҷрои рисолати аслии хеш, таъмини амнияти халқу давлат ва ҳифзи якпорчагии марзу буми кишвар дар ҳама ҳолат омодагии сатҳи баланд доранд ва бо иродаи қавӣ ба ватан содиқона хизмат менамоянд. саҳмдорони хуҷагиҳои деҳқонии ноҳияи кушониён бо усулҳои муосири парвариши зироат талош менамоянд ки дар таъмини бозорҳои истеъмолӣ бо сабзавоти тару тоза саҳм гузоранд. сокинони имсол аз майдони гармхонаҳои доимуамалкунанда мавсимро васеътар намуда фаровонии бозору талаботи хариддорро дар ҳама фасли сол таъмин менамоянд. шарҳи бештар дар таҳияи гулчеҳраи саттор. бо роҳҳои инноватсионӣ ба роҳ мондани парвариши зироат, гирифтани ҳосили фаровон аз кишти сабзавоти барвақтӣ аз ҷумлаи тадбирҳои мушаххасест ки хоҷагидорони ноҳияи кушониён бо истифода аз захираҳои табиӣ, тухмиҳои босифат ва маслиҳати мутахассисон аз замини ҳосилхези диёр маҳсулоти тару тоза ба даст оварда бозорҳои дохилиро бо ғизои зарурӣ таъмин менамоянд. ба саҳмдорони 260 хоҷагии деҳқонӣ ҷамоати деҳоти навбаҳори ноҳияи кушониён майдони 2146 гектар замини корами обӣ вобаста карда шудааст ки ҳар қитъаашро самараноку оқилона истифода бурда дар истеҳсоли маҳсулоти босифати ватанӣ саҳм мегузоранд. бо кишти сабзавоти барвақтӣ деҳқонони соҳибтаҷриба
аввалан талаботи аҳолиро бо ин маҳсулоти ниёзи аввал қонеъ гардонида, баъдан аз ҳисоби барвақт тайёр шуданаш аз истеҳсолу фурӯшаш манфиати бештар ба даст меоранд. сокинони хоҷагиҳои деҳқонӣ ҷамъияти диёти навбаҳор зиёда аз 65 гектар картошка, 35 гектар пиёз, 20 гектар сабзӣ ва дигар зироатҳоро то имрӯз ба анҷом расонида тасмим дорем ки зиёда аз 1333 гектар кишти пахта, аз он ҷумла 450 гектар кишти пахтаи зери плёнка бо усули замонавӣ кишт намоем. хоҷагии деҳқонии Ёрмаҳмад дар ихтиёри худ 5 гектар замин дорад ки дар қисме аз ин заминҳо кӯчати помидору бодиринг, полезӣ ва дигар зироатро ба роҳ монда бо роҳҳои инноватсионӣ парвариш мекунад. Дар ҳарорати мӯътадил ва риояи 5 омили ҳаётан муҳими растанӣ дар ин гармхона ниҳолҳоро нигоҳ медоранд ва баъдан ба замини кушод мекучонанд. дар гармхонаи мо бо таҷҳизотҳои муосир муҷаҳҳаз гардонда шудагӣ аст ки аз ҷиҳати тухмиро шинондан, қутичиҳоро омода кардан, об пошидан, бисёр корҳое ки дар ин ҷа анҷом дода мешавад, ҳамаш ба воситаи технологияҳои муосир ба роҳ монда шудагӣ аст ки хеле кори моро сифатша хуб мекунад, ҳам кори моро осон мекунад. айни ҳол дар бари кӯчати помидор карам, гулкарам омода ҳастанд ки ира дар ҳавои кушод бе гармхона шинондан мумкин аст. барои гармхона бо мо қаламфури ширин, қаламфури тун, боимҷон омода кардагӣ дорем ки барои гармхонаҳое ки система ягонаи гармидиҳӣ доранд бурда мешинонанд. бо истифода аз таҷрибаи пешрафта ва ҳавасмандӣ ба кишту парвариши зироати гуногун имкон пайдо мешавад ки хоҷагидорон аз самари меҳнат дар баробари ободии рӯзгори худ сабади истеъмолиро бо маҳсулоти босифати ватанӣ таъмин намуда дар пешгирии воридот ва ба роҳ мондани содирот саҳми бештар гузоранд. дар ноҳияи шаҳри нав намоиши омодагии техника ва мошиноалотҳои кишоварзӣ ба мавсими киштукорӣ имсола баргузор гардид. ҳамасола ин чорабинӣ пеш аз мавсими кишти зироати баҳорӣ гузаронида мешавад ки ҳадафи он омодагии техника ва мошиноалотҳо ба мавсими кишти баҳорӣ мебошад. гузориш дар ин хусус. дар намоиши имрӯзаи техника ва мошиноалотҳои кишоварзӣ ки ба маърази намоиш пешниҳод гардид, намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав ишрок карданд. гуфта шуд ки барои саривақт ва босифат гузарондани кишти баҳории зироатҳои кишоварзӣ, истифодаи самараноку мақсадноки заминҳои корам ва риояи сохтори замин дар вақти кишти зироатҳо тамоми техника ва мошиноалотҳои кишоварзӣ сафарбар карда мешаванд. вобаста ба ин пеш аз ҳама техникаҳои кишткунанда ва нармкунандаҳоро саривақт омода кардан вазифаи аввалиндараҷаи хоҷагиҳо буда, риояи меъёрҳои бехатарии техникӣ ва муҳофизатии меҳнатро аз вазифаи муҳими масъулин арзёбӣ намуданд. ҳамчунин гуфта шуд ки истифодаи дурусту самараноки техникаҳои кишоварзӣ ин ба беҳбудии вазъи кишоварзии ноҳия ва зиндагии шоиста мусоидат намуда, дар истеҳсоли маҳсулоти босифати кишоварзӣ ва дар таъмини сабади истеъмолӣ нақши муҳим дорад. маврид ба зикр аст ки дар фарҷоми чорабинӣ як қатор механизаторон барои фаъолияти арзанда ҷиҳати саривақт аз таъмир баровардани техника ва мошиноалоти кишоварзӣ, омода намудани он ба кишт ва ҷамъоварии ҳосили зироатҳои кишоварзӣ дар соли 2026 бо сипоснома ва тӯҳфаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав қадрдонӣ карда шуданд. имрӯзҳо дар фазои орому ободи шаҳри бохтар тарбияи насли соҳибмаърифат ва худогоҳ ба яке аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоӣ табдил ёфта. барои рушди зеҳнӣ ва маънавии кӯдакон тамоми шароит фароҳам шудааст. таваҷҷӯ намоед ба гузориши ҳамкоронамон. дар қалби шаҳри бохтар истеъдоди наврасе мерӯяд ки бо вуҷуди хурдсолӣ аллакай ба ҷаҳони пурғановати адабиёти классикӣ пайванди ногусастанӣ ёфтааст. эҳсон отамуллозода, тарбиятгирандаи муассисаи таълимии томактабии рақами 2 шаҳри бохтар, ба аз зиёд кардану қироати шоҳасари безаволи абулқосим фирдавсӣ шоҳнома рӯ овардааст. ин кӯдаки болаёқат айни замон зиёда аз 200 мисра ин асари гаронарзишро аз худ намуда бо шавқу завқи зиёд онро қироат мекунад.
در و دشت بسانی زیبا شدی، یک تخت پیروزه پیدا شدی، نشسته بر او شهریار چو ماه، یک تاج بر سر به جای کلاه. او تصمیم دارد که با راهنمایی آموزگار خود و دستگیری پدر و مادر مصرع‌های از یاد نموده‌اش را باز هم بیشتر گرداند و دانش و مهارت خود را تکمیل دهد. متخصصان بر آن نظرند که چنین توجه به میراث ادبی در سن خردسالی زمینه استوار معنوی و فرهنگی نسل آینده را تقویت می‌بخشد. بدین نامه من دست کردم دراز، به نام شاهنشاه گردن فراز، خداوندی تاج و خداوندی تخت، جهانداری پیروز و بیدار بخت، جهان آفرین تا جهان آفرین، چون او شهریار نیامد پدید، چو خورشید برگابین تاج، زمین شد به کرداری تا بنده آج، چی گویی که خورشید تابان کی بود، که از او در جهان روشنایی فزود. گفتم به مورد است که امروزها مؤسسه‌های تا مکتبی شهر باختر فعالیت نظررس داشته، در آن تربیت گیرندگان از روی برنامه‌های گوناگون از جمله با زبان‌های دولتی، روسی و انگلیسی به تعلیم فرا گرفته شده. برای رشد همه‌جانبه آنها امکانیت‌های وسیع فراهم آورده شده است. در مؤسسه تعلیمی تا مکتبی رقم 12 تمام شرایط برای تعلیم تربیت مجهزانیده شده، با 3 زبان تربیت گیرندگان تعلیم تربیت میگیرند و ما مینتداری خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان اول خصوص به پیشوای معظم ملت میرسانیم که چنین شرایط ها را برای ما مهیا ساخته است. با مقصد به طلبات زمان برای ماندن تعلیم و تربیت در کودکستان‌های شهر، مربیان دارای ملکه بلندی کسبی جلب گردیده، جهتی برای ماندن اصول‌های معاصر پیوسته آنها از کورس‌های آموزشی و تکمیل اختصاص می‌گذرند. در دایره تطبیق برنامه و استراتژی‌ها جهتی هرچی بیشتر به تعلیم و تربیت فرا گرفتن کودکان در شهر باختر در دوام سال‌های صاحب استقلالی ده‌ها مؤسسه‌های نوی تا مکتبی بنیاد کرده شده‌اند. قابل ذکر است که عین حال در شهر باختر 25 مؤسسه تعلیمی تا مکتبی فعالیت داشته. اینچنین در ماه دکبر سال 2025 از جانب سرور دولت محترم امامعلی رحمان سنگ اساس 2 مؤسسه تا مکتبی گذاشته شد که عین زمان کارهای ساختمانی آغاز گردیدند. بیشک چنین دستاوردها و شرایط مساعد میتواند زمینه کمالات معنوی و علمی نسل نورس را تامین نموده استعدادهای نو را با مثل احسان آتم‌الله‌زاده به جامعه معرفی نماید. محمد رجب عبدالله‌زاده، دولت فیض‌الله، شهر باختر، اخبار. сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ яке аз масъалаҳои муҳими иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад. бо мақсади баландбардоштани маърифати аҳолӣ оид ба истифодаи оқилонаи нерӯи барқ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар корҳои фаҳмондадиҳӣ ба роҳ монда шуд. гузориши ҳамкоронамон. бо мақсади сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ ва пешгирӣ намудани қонуншиканиҳо аз ҷониби мутахассисони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар шаҳри турсунзода корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуд. ин навбат масъулин дар якчанд муассисаҳои шаҳр ва бозори ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди файзуллохон миёни кормандон ва истифодабарандагони нерӯи барқ суҳбат гузаронинданд. таъкид гардид ки имрӯз нерӯи барқ яке аз муҳимтарин манбаъҳои зиндагии аҳолӣ ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ вазифаи ҳар як шаҳрванд мебошад. мутахассисон иброз доштанд ки истифодаи таҷҳизоти муосири каммасраф низ метавонад ба кам шудани масрафи барқ мусоидат намояд. ин на танҳо барои иқтисоди оила фоидаовар аст, балки ба нигаҳдории манбаъҳои энергетикии кишвар низ кӯмак мекунад. намояндагони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳамчунин дар агентии идораи беҳдошти замин ва обёрии шаҳри турсунзода корҳои фаҳмондадиҳию профилактикӣ гузаронида пойгоҳҳои обкашии идораи мазкурро аз санҷиш гузаронинданд. нисбати ислоҳи баъзе аз камбудиҳои ҷойдошта масъулин вазифадор карда шуданд. пойгоҳҳои обкашӣ ба мавсими обёрии соли 2026 омода мебошанд. имрӯзҳо барои кам кардани талафоти нерӯи барқ аз ҷониби масъулини шабакаҳои барқи шаҳри турсунзода дар ҳудуди шаҳр 4 адад трансформатори сербори тавоноияш бештар на 25 километр хати ҳавоии фарсудаи 10 киловолта иваз гардиданд.
воқеан ҳам оқилона истифода бурдани нерӯи барқ ин на танҳо сарфаи маблағ балки саҳм гузоштан дар ҳифзи муҳити зист ва рушди устувори энергетикии кишвар мебошад. аз ин рӯ минбаъд низ чунин корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни аҳолӣ ва корхонаву ташкилот гузаронида мешавад. дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ вусъат дода мешавад. сокинони ҷамъияти деҳоти Сари Чашмаи ноҳия то имрӯз тариқи ҳашар бо дарозии 650 метр тадбирҳои соҳилмустаҳкамкуниро анҷом доданд ва ин раванд идома дорад. гузориш дар ин хусус. бо мақсади пешгирӣ аз ҳолатҳои фавқулода ва дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати пешгирӣ аз хатарҳои омадани сел дар мавзеъҳои осебпазир ва нуқтаҳои аҳолинишин корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин бо маром идома доранд. аз ҷумла дар ҳудуди ҷамъияти деҳоти Сари Чашма. қобили қайд аст ки ҳамасола бо фаросии фасли баҳор ва боришоти зиёд боиси сар задани офатҳои табиӣ мегардад ва барои пешгирӣ аз чунин ҳолатҳо мавзеъҳои хатарзо зери назорат қарор дода мешаванд. сое ки аз маркази деҳаи Сари Чашма ба поён ҷорӣ аст, то ҳамроҳ шудан ба дарёи Панҷ чанд деҳаро убур карда мегузарад. соли дуюм аст ки сокинони деҳаи Назарбоии ҷамъияти деҳоти Сари Чашма бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ истифодаи техникаҳои соҳавӣ ва ҳашари дастҷамона ба корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ машғул мешаванд. имрӯз зиёда аз 650 метр соҳиле ки мардум ҳангоми дар фасли баҳор дар ҳангоми барфу борон азият мекашиданд ба соҳилмустаҳкамкунӣ фаро гирифта шуданд ва умед дорем ки он нақшае ки дар зиммаи мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи Шамсиддин Шоҳин вобаста ба корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ аст дар доираи ҷашни бузурги миллии 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон пурра ба анҷом расонида мешавад. дар ин мавзеъ ҳамасола бо омадани селҳои баҳорӣ маҷрои дарё дигар шуда заминҳоро мешӯяд. маҷрои сел ба муассисаи таълимӣ ки дар поёни деҳа воқеъ гардидааст наздик шудааст. чунин ҳолатро ба инобат гирифта сокинони деҳа ҳамарӯза ба ҳашар баромада ба корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ машғул мешаванд. якчанд сол аст ки ман ҳамин сангоби моро соҳиб бигем мина сел шуста бурда истода буд. мо тасмим гирифтем аз соли гузашта бо ташаббуси ҷавонон ҳамин кора мо сар кардем. дар инҷа ногуфта намонад ки дута пиронсол дорем 73-74 сола, якташ Файзов Ойбек, дигараш Амрохон Мегниёр. ӯ нияти ҳама доштанд. анамо маблағҳои ҷамъ карданашонро ана ҳаминҷа масриф карданд ки ҳам як боиси ватандорӣ, ифтихори миллӣ, ватанпарварӣ, ватанпарастӣ мебошад ки мо аз инҳо ибрат мегирем. бояд гуфт ки дар ҳудуди ҷамъияти деҳоти Сари Чашма мавзеъҳои хатарзо зиёданд ва сокинони дар канори ин сой зиндагӣ доранд аз ҳама бештар зарар мебинанд, чунки маҷрои об метавонад бо андак тағйирёбӣ ба деҳаҳо ворид гардад ва ба мардум зарари зиёд расонад. чунин ҳолатро ба инобат гирифта корҳои пешгирию соҳилбандиро сокинон бо усули деҳа ба деҳа ба роҳ мондаанд. баъди ба анҷом расонидани деворҳои муҳофизатӣ дар деҳаи Одинабоӣ корро сокинони деҳаи поёнӣ идома медиҳанд. ҳамин тариқ сокинони ҳар як деҳа назди худ мақсад гузоштанд ки аз қисмати маҷрои сел ки аз назди деҳаҳо мегузарад деворҳои муҳофизатии оҳану бетонӣ созанд. Раҳматалӣ Назри, Эраҷи Қурбоналӣ, ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, ахбор. бинандаҳои азизи гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. тансияту хонобод бимонед.